Crkva svetog velikomučenika Georgija dominira na platovu Sopotske grede iznad Starog Kostolca, Mlave i Dunava. Narod je zove Todićeva crkva po njenom zadužbinaru, brodarskom kapetanu i brodovlasniku Dragutinu Todiću. Građena je od 1923. do 1925. godine, a u njoj se čuvaju 3 izuzetne ikone Uroša Predića, koje su posle višedecenijskog propadanja restaurirane i ponovo vraćene u hram. One su zapravo bile dosta oštećene, 100 godina nisu rađene i posle nam se posrećilo da smo imali 2 izložbe, da su predstavljene po prvi put od kada su nastale, za izložbu u Matici Srpskoj i kasnije u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu. Nakon konzervacije i restauracije mi smo dobili jedan potpuno drugačiji izgled ikona, odnosno postale su više vidljive, čitljive za nas iz struke i samim tim smo mi sačuvali od daljeg propadanja. Crkva je građena po uzoru na crkvu Lazaricu u Kruševcu, osveštana je 6. maja 1925. Ali Dragutin Todić nije dugo uživao u lepoti ovog hrama. Stradao je u saobraćajnoj nesreći kod Tovarnika 1928. godine. Sahranjen je u svojoj zadužbini. Vek posle izgradnje Todićeve crkve, meštani Starog Kostolca i okolnih sela okupili su se oko nje u znak sećanja na njenog ktitora. Ovo je remek delo, ovo je toliko lepa crkva, lepo dvorište. Imamo stvarno čim da se dičimo i da se ponosimo. Zato sam ja danas u pozdravnom govoru naglasio da su vrlo važni ljudi, jer ljudi su živa crkva, koji dolaze ovde, pomažu, jer da nije ljudi, jer ne bi bilo ni crkve. U hramu Svetog Georgija čuvaju se Evanđelje i krst, poklon kralja Aleksandra Karađorđevića. Kraljevi potomci, princ Filip i princeza Danica, prisustvovali su obeležavanju 100-godišnjice osvećenja Todićeve crkve. Nadam se da ćemo dolaziti i u budućnosti, ali zaista ono što je važno je da se održi tradicija, da se održi to kulturno nasleđe i baština na kojoj mi radimo i trudimo se da tako vaspitavamo i decu. U porti crkve je nekadašnja vila kapetana Todića, nazvana po njegovoj supruzi Leposavi. Ona je 1930. godine podigla spomen ploču izginulim braniocima Kostolca 1915. godine, koji su sa ovog brega pokušali da zaustave prodor nemačkih jedinica preko Dunava u Srbiju. Nedaleko od crkve su i ostaci srednjevekovnog grada Braničeva. Pored Viminacijuma mislim da je najznačajniji arheološki lokalitet upravo srednjevekovni grad Braničevo, gde ovde već u prošlosti smo imali istraživanja, gde podržavamo i finansiramo Narodni muzej grada Požarevca da odradi ono što je njihova struka. Na fasadi crkve stoje imena brodova kapetana Todića. Sa ovog mesta mogo je da ih posmatra dok Dunavom odvoze ugalj iz rudnika njegovog prijatelja Đorđa Vajferta. Todićeva zadužbina je zato više od crkve. Ona je deo kolektivnog sećanja na istoriju ovog kraja i njegove velike ličnosti.